dan urkimata mayetinda bata patua mengarangiangu rukuna na pamrimu yeti la kanal YouTube YKB GKI TV. Malawat tamayang wadai tadi anak pulungnya. Laray na iya na miri, buhang manyakala puting romo na pulpiak kalipanau mo, yabatun na matarwa, kaundular ka malitumalango mo, lupang garabian na romo malaray na iya na, kamakala putunya lagi tilakanani, pulpiak karwa miri ni kamakalawaji la puting romo na pulpiak kalipanau. Amin. Angu latam na miri ko rito na pulo na padihan dalari iya na, weling lagu wasiatu na pingina na muho malamiri na kaunga ko rito la kaudo ako mulima la mata ko iwa lupa la mata ko muluan na muho malamiri dehi na panyaku na paiyaya na meti luka na kaunga ko rito na kaudo ako mulima la mata ko ang buwan mula tamo na iya na panjalawa na mapaihikumon dan ia aya bali tili palarang ba pagali pabanjaluya na nyuna na panjalawa na mapaihikumon ia ya dina na mieti na mapalupang kanan na unda jala pa ia ya na mieti larum la kawakunomo la mata na kumutay velimu laikuoku ada bunda banana taula pintana na ngalanya na mietu yedu yaka na pakawaringuna damu imiri Allah ba iya ya na piniluri damu na mapatuba pero rukuna jala na taula pintana na hunguya na harui na duka na jara na mahina ang buang latam na imiri karito bunda na tau na pamukarong rumah la palanya pumikir na nyuna dan maka ang deningu lingu kanado nimbiu na tau pada tandenimu la hukumu dan la pemieti wang na panjangala wang dia yuduyakan na muhuna pandia maka la pakakuya na panjangala wang dan na mieti dia duyakan na muhu na mamalamiri damu nampan dia maka lapa pakaku ya hingalau lapa pakaku weli lapa luri na tahu na pingiluri dia duyaka na mirinda imiri asa ang buang gula tamu na imiri akari na paarang unda kanggiki na anak tahu ya hiwandai na hiyamana na puluh na menjadi anak tahu yedu yaka miriyo karito balang nata takaya ba alaya damu ba anak tahu padahal beli mula kedua tahu miriyo karito na palanya ku halanya na muhu na mamalamiri damu na pandia maka lapa pakaku ang buangu latamu na imiri yedu karito na kuwahana na mieti dala wiki na nyuta papa kakumbuya la rehina bata pambulu dan ibiri yang beritu bunga koriniku kakawura pabulima la mata dan pabulkamda la dalu bata papuimu damu bata panuamu damu ibiri yang beritu na kuwahana mieti la wiki na nyuta na pakakuya para raina ibiri yang beritu na wunda luri da nyuta bapa pahala taka welingu la bunda bana na panjalawa ang buangu la tamu na miri yang berita na pingina damu na pahukuna na luri da badidi aya la paula ku padita ya damu la paiji ku pajanga ya na tamu na miri Allah na wiki da nyuta na paili payahanaka velingu lain ngau matua pada rukuna na panamong dawar na paaing tumalama dan na mula iti. Amin. Malo na maya.
Domiri ala ama maninggo la awang mayaga halamannya kalaptini rohu na pulpiang kali penawan. Mamono ngau mata arwana ngau matuan. Na makapipi karaman warokama. La anda la ngarangin niyama la dalbang palaku yang nalulun pawai. Katamu na miri may miri o karito. Makaray ko domiri ala ama maninggo la awang mayaga. Amin. Ang mukhang ulatang na miri o karito. Buku na layan, na pulong na patihan na laring na yana. Abu maruamadu, lapalay, subscribe, dan matawa bata pangalaya, na patihan na laring na yana, la ang buhanda, bunda badak, na tau na magpaway lang miri, dan na marijong, lapatana ya miri karito. Kanado, nyuta bata mariangga padulang, ladalu bata buah baru ya na pulu na miri damu ang buhada laye kami matawa kana pampurunda way mungul way malik velimu lay miri iyo karing. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.